Jangan membenarkan barang biasa, biasakanlah barang yang benar kiban. Baik membenarkan barang biasa, biasakanlah barang yang benar. Baiklah kamu tanya, nah haram mak sok baca ketat? Haram kan? Kepu macam kenyahai dong kuhan orang pegah ada nak mi rumah hek kumpep-pep. Irong gadon pep-pep kan nutut mari. Mari nutut. Cok mari tiak uyup ngalakoh. Cok liwa ketat tut mandu. Atewa ti kula baik nam tabah baje. Oka lu ketat long kabeh hutut. Metulih pak pintu syurga nak depa. Anti haramon alat dayus. Haram tamong kata hai syurga urang dayus. Getanyang les abad. So dayusnya. Urang cik biarkan anak la maksiat. Suami biarkan isteri la maksiat dayus. Walau salla, walau hajja, walau sama, walau zakata. Hantamong syurga walaupun haji bolak-balik, puasa bulan Ramadan, sembahyang sampai ke tepluk dahi-dahi, tuut-tuut ke tepluk, tahajud zuha. Oh ya Allah, salat, sedekah luar biasa. Tapi anak pakai baju ketat, haram tamong syurga. Adik-adik yang gadis sayang ado ke mak, sayang ke ayah ado mertua. Si kurang belun tegebaba lang kandungan susah gelisah. Lahir kata ge ayun ge doda ge bibu sakit ge biubat gerawat gejok sikula gejok babut gejok peng bengah geblo honda ngan tajak-ajak ngan tamaen tak ubah pakaian bek harum tamong surga mak tak ubah pakaian bek harum tamong surga ayah gemeratik menam seji mekebah-kebah babah gebom sabah putus-putus sambung terus. Tapi anak itu luar ketat ke harum surga oleh Allah. Sayang ada mertua. Ingat barang kaso je pingat lebih ingat tak ingat kedro tak ada. Nyawa ini ubah je kode. Cok baja-baja nyantut kode. Ada kala cok puduk abah pintu beluh-beluh kode. Sehingga heron mak jok peng katanya ya blorok. Ya blor baja-baja gamis. Bek nabi le sok ilua talo jalan. Ingat apa yang gadis-gadis kata sok tilua sok yang senang. Malaikat hantar bini tanya hamil ke malaikat. Baik menan. Iron yang kali-kali kahwin pi benar ubah bacu. Ada anak jak-jak bak pesta. Intak darah baru intak lintu walaupun tak duduk di pesisir kota. Baik tak pergi-pergi do tak arti. Di Bumoh Aceh tahu dek, Bumoh Aulia tahu dek, Bumoh Keramat tahu dek. Cunya dian cut mutia gebela, agama gebela Islam. Jerotat orang yang dua kan. Cunya dian cut mutia geban sampai kubui ho Semedang yo. Bak gebela Aceh. Oh rayuk putri-putri Aceh ka dihina Aceh. Wah roh-roh cutnya dian. Wah roh-roh cut mutia. Sayang ada mertua. Dan entak darah baru nusuk baja ketat. Ya Allah. Alian dinejak ke uragam. Rombongan uragam lika. Rombongan urinang ika. Di baja ketat-ketat. Kerja uragam bak pesta naik hana pejoh bu katrongnya. Yang babah pun nak tengap. Mereka lika nak tengap babah uragam. Kata kentik yang nanai lima baju tengap yang isi bergaru jukeh dengan beres beres dah enggak dah badana hana pijut hana dumbun enggak dah ikut lengan jet dah kerja laki kerja haji hilang pakon menan mak hai cengku haru kamau rinang cik tukar batik kuning tukar payung kuning untuk tukar tak kabeh uragam kun uragam kedai hukum ju kok bungong mana malai kedai ju apa yo buyu kedai uragam nyokan prehile makanya nyan kenyan maknubah drone yang medron dalam surga singa Fatimatit Zahra putri Rasulullah yang mat bak jarau rineng maka jirom nyopele bersapat dengan Fatimatit Zahra ubah pakaian lang kita Tamyul Ghafilin sineng nepedeh ok bak urang sah nikah 70 ribetul dalam neraka sineng 70 ribetul dalam neraka sineng nepedeh ok maka jarau rineng tok boleh cuk ulema sayang ke tubuh sayang ke roh nyamboh kaile maka lum pegah bunuh taduk lang kandungan mak mandum-mandum na taduk balah jasa mak nyo abang yang namantang mak waya laki mak urang durhaka ngemak ham ucap dua kalimah syahadah ledro urang han terucap dua kalimah syahadah pertama durhaka ngemak ngayah kedua paju haram keleh pubut dosa raya hana tobat-tobat termasuk dosa raya hantim beut nya dosa raya nyam nyoboon beut maka retak adon hana payah nak mondok le ha mungkin le nak mondok badayah nak duk ha mungkin le tekun menyo mungkin mesti nak ajak ke dia ulai titi dah kelala tu assalamualaikum abu waalaikumsalam pun nak lok mondok lom abu oh yang mondok lom telak tak kau kata telak sadar abu
Padung kamu 62. Nyan dia abu le titi dah kala bola tu ke le bilik ke buka kerenda. Apa dah buka bilik mandi tontu umolip. Maka rono abang-abang mak-mak pegak buat si malam sigo ahad sigo menang kajigat. Sami ana wa ta'ana dengar taat. Dua mentang ada melasah. Ke nabi kun aliman au muta'aliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlik. Bujakah kurang dengar mentang dua dengar kajigat. Ya dua hai tungku tengon ku hak ku kerja pet di pasal melasah. Tatete sallallahu ala Muhammad katupnya. Si A katup apa si A berkapit ikut kapuno kedua. Beut abang abang beut. Angka anak muda pegat beut. Alhamdulillah insya-Allah pegat beut. Anak muda pegat beut malam Jumaat pegat. Baik malam Ahad nak bola, malam Senin nak bola. Malam Jumaat pegat beut. So beut le maghrib baju. Le maghrib enca top je. Ale top sembayang enca bedah baru jauh kedai. Poh 8 kana bak kedai kopi. Beut kali enca kali. Ada dua bak kedai kopi tegedi truk tsunami kali enca. Menan dah pegat drot. Abang-abang pajan cik tahu bahlum kan? Malah kau menyonak muda ibadat lebih rayuk pahala ketimbang urun tuha. Pakau punya urun tuha jahanam tu biak le kudai putar beki malu anjing meredik urang. Beok tu kerja astagfirullah. Kedua duha yang nali. Lagi bandingan puasa, solar puasa di Medan dengan puasa di Aceh, solar pahala. Le pahala puasa di Medan. Tapi Medan banjaga bengah ni kau api rokok. Rokok bang. Puasa. Esteller bang. Puasa. Kok le godaan, tapi dah berdun maka le pahala. Tak puasa di Aceh, pada dah bedah bengah, Holland dah jenguk orang ngaya gerong. Ada anak abang kedai kopi tu duduk dalam sakon. Tak ke majika kau dalung lah. Merawai aku belit. Masa bos dan saudara dia. Mandum tengun. Masa ada anak merempak abang jalan. Tajak kedai kota. Tak ada pengalung kat abang aja baca. Kayak muda. Muda. Anak tahu lah. Masa bos dan saudara dia. Hal-hal yang jenguk singit. Urung mendung. Ada ikalan dia menurut singit. Makanya menyota puasa ino bakdo tu pahala. Lagi mau coba hanale godaan. Tapi menyai Medan godaan dia. Maka menyai dapat turun hanal puasa tinggi pahala. Sebab raya godaan menanci anak muda. Dupno bola malamnya nekebah bola nak perayuk oleh Nabi. Nyan yang nyo anak muda. Nyo kubah Nabi-Nabi ya adu apa bola. Paling-paling telu menang ya laba putra. Sampai dia hana temen judi pun dah lepas man. Tontuk mentang lebih mangan tontuk nak kata thor dalu. Tengah beras thor dalu yang meja kuning. Kabeh. Gaki hana sakit tipak-tipak meja gom, jaroh hana sakit kutuk-kutuk gop. Sebab kamu thor dalu. Bele dalu menang wanya putra mang kaje. Tapi bak bola nak pandangan yang je tak petik bak bola tapo. Nah bak bola. Patah dengku dah petik bak bola. Ke niblis ba Nabi Zakaria. Ya Nabi Zakaria pujuk long nasihat ro na. Ya ke iblis lagi nasihat Nabi Zakaria. Gitu Nabi Zakaria anak pele. Pekah nasihat long anak pele. Kakana ke iblis. Duduk tanya balik. Ku tanya bakah iblis. Kibang keperlakukan umat manusia. Nya katanya balik. Jauh le iblis, le macam. Le macam ku pegot. Yang pertama manusia ku perlakukan lelong. Haik ku perlakukan siapa-siapa. Haik ku goda, haik ku rayu, haik ku siapa haik. Contoh lagi drone. Berarti Nabi maksumnya haik goda iblis. Berarti Nabi Rasulnya halupah godaan iblis. Kali perah geroi iblis. Nyom lagi drone-nya hana ju, haik goda kamu. Yang kedua, manusia kamu perlakukan asal aku goda, ibrah liba Allah. Asal aku goda, ibrah liba Allah. Yang lagi malamnya kamu nak kai huan muda. Ya bula. Aku jak purtangkah. Yang kedua, yang berak ku rawan. Azaka kuno rayu, ibukah liba Allah. Azaka kuno rayu, hai mana ji mano istighfar. Astagfirullah. Yang berat ku. Yang kedua. Yang kelihnya yang mengadat. Lagi bola aku begot. Kiban awaknya main bola, lagi bola aku begot wayan.
ku guti pak punyung ting ku hu le ba ule ku tulak le kedai kopi makanya ba kedai kopi ku le berduk le iblis nyan iblis yang duk dalam warung kopi nanji si awar ji nyan yang komandan nangon ni ime urang ba kedai kopi itulak le ba ule duk ju wo cope main ju tengah game ju hampa cok samping culak cok ju pernah bertuah HP dan nyaro takai iblis mendum yuan yang kejut ipelakukan tanyo le iblis lagi urung main bola ada nak kalam bola berterbayang bolanya drone yang main iblis yang menang berterbayang nah kejut bola je naji ada tekan bola bati laganya ni pegat draw ku le iblis tipak kena tipak deh mati anak tengah bro jika dalam bola anak tengah dalam lapangan anak tengah makipur mentan terima kayu pri tiap agak haju be hotel alam hanya tengah pera-pera burtuh bola kan makanya ada dalam bola berterbayang nyan bola tanyo nama iblis nah menan adi menan dak cok iktibar man aku main bola ada cha iji tak pejatuh hukum tak kalian kejadian ni le main bola pertama masuk lu buntung kalau baju aurat uragam antara pusat dan lutut berarti dia bapa haram berarti haram ada dua bapa yang kedua bola kan bulat hana bola apa tago haipo bulat lam bola kena angin nikmat berarti dah tipa-tipa nikmat tu nada syarat yang kerana nada syarat tipa-tipa nikmat yang kata tipa-tipa angin haidit pres tu hai angin ham memak telok angin puting beliau kan kaya angin tornado kelewanya ke tipa-tipa je angin beratnya kecuali ni pegak bola butodo nabu lagi bab benih masjid raya kena tak bulat-bulat nya ada piala dunia ada boleh la pengah na tipa ada Ronaldo tiga tipa ya awak je jual tipa Angin am tadi ingat tu, menunggu kata kalian kayak home relax, yang baik main judi, gimana bukan? Main pegah kalian TV ke haram, ada HP kan TV sih, mak kau but. Menyertak main mong belah hanci baru, kem ngap. Hapnya HP kan TV sih, man TV ubut. Lebih parah haji, lam tapak je, tak pegah abang hanci. Dakwah Abdul Somad, itu baju. Kalau lebih bahaya haji, lam dia baca tak pegah.